Kubingelele mbukeli ekhaya phinde ngikwamukele futhi ohlelweni lethu SK Media Productions. Sicela ukuthi bakethe umusha le channel uklikhe laphayana i-subscribe button kanye ne-notification bell ukuthi masiphosta amavidiyo amasha ngaphandle kokuthi mbukeli wami sichithe isikhathi sakho ake siqonde ngqo kwesiphathele zona namhlanje. Namhlanje Musi kubhathela indaba lapha sithi umthandeni Mfokamanqele ucele amanzi noma unxusa amazwi omkhuleko lapha kubalandeli bakhe. Lokho kulandela mbukeli wami emva kokuba le nsizwa niyifakile noma iphosti lapha ku-Instagram wayo. Ngizosifaka-ke mbukeli isithombe la ku-YouTube, kodwa-ke kafushane nje kwi-caption le nsizwa ebhale ukuthi ngicela bakuthi ningiphe umkhuleko, amanzi omkhuleko, angiphathekile neze kahle. Iphinde yabalula le nsizwa ukuthi iyazama khona ukuziqinisa kodwa ziyagadla induku, yizeke noma ingacacisanga noma ukuthi ziqhamuka ngaphi. Iphinde yathi-ke le nsizwa selokhu ingenile lapha endimeni yomculo kusukela ngonyaka ka-2013, akazi inqojo yona futhi inethemba lokuthi uma nina abalandeli beyibekile le mkhulekweni iyoqhubeka njalo inqobile. Nathi-ke si-SK Media Productions sicela ukudlulisela amazwi okululama noma ngabe yini ehleli igciwane elisha. Sicela ukuthi nawe mbukeli ubeke lapha kwi-comment section uvulo wakho ngalolu daba lolu. Siyabonga, siphinde sibonane futhi nakwividiyo ezayo ngani zakwethu kuseke yiyo leyo channel. Siyabonga.